Xewani. Eka siku ra namuntlha hi ta va hi dyondza hi Xitsonga Home Language Paper 1. Kasi hi ta va hi langute ngopfu xivutiso xa 4. Xivutiso xa 4 i khathuni. A hi languteni ririmi ra xivutiso xa 4. Leswi landzelaka hi leswi u nga hlanganaka na swona eka xivutiso xa 4. Hungunkulu ra khathuni. Hlamusela leswi xivulavuri xi vulaka swona loko xi ku vanhu lava va nga le ka khathuni va titwa njhani. Matshamelo kumbe mayimelo ya swimunhuhatwa ya hlamusela yini. I ndhawu ya njhani leyi swimunhuhatwa swi kumekaka swi ri eka yona, ivi u fanele u seketela. Miehleketo leyi khathuni yi ku tiselaka yona. Xana u nga swi tsundzuxa yini swimunhuhatwa leswi nga le ka khathuni? Dyondzo. A hi xiyeni khathuni leyi landzelaka. Eka khathuni hi kuma leswaku ku na swimunhuhatwa swa tsevu, kambe hi ta va hi langute ngopfu swimunhuhatwa swa 1, 2, 3 na xa 4. A hi languteni ximunhuhatwa xo sungula lexi tikombaka xi ri mudyondzisi naswona xi karhi xi vulavula na vana va xikolo. Marito ya xona hi lawa ya ngo, ndzi te mi nga lombani ti-mask, COVID-19 ya tlulela. Ivi hi ya eka ximunhuhatwa xa vumbirhi. Ximunhuhatwa xa vumbirhi xi lo pfula mavoko ntsena ku ringeta ku vukarha ximunhuhatwa xa vunharhu. Ximunhuhatwa xa vunharhu xi vula leswaku wa vurisa munghana, leswi komba leswaku xi angula eka hungu ro karhi. Hi nga vhela hi swi vula leswaku xi angula eka hungu ra ximunhuhatwa xa vumune lexi ngo, ya wena mask ya ndzi ringana, a hi vheti hi cincana. Hi tlhela hi lemuka leswaku eka xinavetiso ku na bodo yo dyondzela eka yona na swifaniso leswi nga dirowiwa eka yona leswi hi byelaka leswaku i ndhawu muni. Swi na nkoka leswaku hi xiyisisa swimunhuhatwa, hi xiyisisa na ndhawu, hi xiyisisa swikandza swa swimunhuhatwa, marito ya vona na swikoweto. A hi xiyeni swivutiso swa khathuni leyiwani. Xivutiso xo sungula, xana ku humelela yini eka khathuni? Hikuva hi xiyile khathuni hi nga vula leswaku mudyondzisi u dyondzisa vana hi ntungu wa COVID-19, kambe vana va khomela ekule naswona a va voni khombo eka ku va va nga lombana ti-mask. Xivutiso xa vumbirhi, xana vanhu lava va le ka ndhawu ya njhani? Seketela nhlamulo ya wena. Hi nga ha vula leswaku va le kamirini ro dyondzela kumbe etlilasini. Hi vona hi bodo yo dyondzisela eka yona kumbe chalkboard. Hi tlhela hi vona leswaku ku na mudyondzisi na vana va xikolo. Xivutiso xa vunharhu, hlamusela ku hambana ka mavulavulelo ya vanhu lava nga le ka khathuni. Xana va titwa njhani? Kasi hi nga hlamula hi ku vana va hava ku vilela. Mavulavulelo ya swivulavuri
swa 3 na 4 ku nga vana ya paluxa leswaku swi hava ku vilela naswona swi tsakile, kasi vulavulelo ra mudyondzisi ri kombisa ku vilela. Xivutiso xa vumune xi nga va hi ndlela leyi: xana u nga xi tsundzuxa yini ximunhuhatwa xa 2? Nhlamulo yi nga va hi ndlela leyi: leswaku mavoko ya xona ya nga tshuneli ngopfu eka swivulavuri swa 1 na xa 3, hikuva leswi swi na khombo, naswona loko ku ri ku swivulavuri swa 1 na 3 swa vabya, swi nga ha endleka a tlulela hi vuvabyi lebyiwani. Kumbe hi nga vula leswaku u fanele u tiyisisa leswaku u yimela ekule na vanhu, swirho swa wena hinkwaswo swa miri swi nga vi kusuhi na munhu un'wanyana. Xivutiso xa vuntlhanu xi nga va hi ndlela leyi: xana hi byihi vuxaka bya vanhu lava va nga le ka khathuni? Nhlamulo yi nga va hi ndlela leyi: i bya mudyondzisi na vana va xikolo. Xivutiso xa 6: xana khathuni leyi yi ku tisela miehleketo muni? Nhlamulo yi nga va hi ndlela leyi: ku va ndzi ambala mask ya mina ku tisirhelela no sirhelela van'wana eka ntungu wa COVID-19. Xivutiso xa vunkombo xi nga va hi ndlela leyi: xana ku nga va ku ri vana va ntlawa wihi lava dyondzisiwaka? Nhlamulo yi nga va leyi: ntlawa wa le hansi, xikombiso creche, kumbe ntlawa wa 1 ku fika eka 3. Hi seketela hi ku vula leswaku vana va tikomba va ri vantsongo hi malembe kumbe hi xiyimo. Ti tele tidyondzo leti u nga ti kumaka eka chanele leyiwani, naswona tidyondzo hinkwato ta kumeka naswona ta xavisiwa loko u ti lava. Vuxokoxoko hinkwabyo bya maxaviselo na maxavelo ya video leyiwani byi kona kwala hansi ka video.